Anya laki din! Sino te awan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak dito ko pa ito. Ay, mayat Tata Oscar. Ang iwan maras kagaya, miti kwarta ita. Ewan na, tagarod kwarta. Ada nga ron ti kwartam nita, Tata Oscar. Well, eso garon nga ayabak nagiti awan kwarta na. Tay kakina. Ay, saan tata? Kastulatan. Agatang kalatan ni Darang na pagsangwang tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot iti dito. Agibaong kayo dyan tersena. So umay na lang namin alako nga kanya. Sigurado ka, Tata Oscar? Uwan barog. Isugain kayo. Alam amin, nagitila ko nga arak dyan. Tauray aguma tayo. Iti arak. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga dinan amaw ti lablabi din na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Dayta katikun kunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag paiso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amu ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak kao. Amangan no adun tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kwa na. Ay na, sikan ananang. Amangan numakaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw danak kao. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitay, agawid tayo. Damdamabik. Madama pala ang istoryahan mi. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom mi. Isupay, ananabidina. Bayan yun, tagsasao kami ipay. Ay, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak nga agsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga ro doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit kaya? Rumabi nga milan. Isugay ayabandak nga agawin na niya. Awan Andres. Na-inlove nga min unay kanyak ni bakit ko. Isu nga subsubyan na. Nagkana siya. Makita manakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na, ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asau ijay. Wan nga raud. Kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kasta ti sa una ijay. Iso ama babae nakadagiti kakadwa na nga agiinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan aya. Oh, kitaan nyo man nga minanang. Inruar naman ng tipitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakidain. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artak nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Ang lalaki din ni Bakakwaya. Pagsilusan na kay din ni Kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Kaiso baka
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adimon ang mo ti lubong mo no sumanib kan ka ti spirito ti arak. Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka. Imbagakla dayta, gaputakas la nagramot ti ubot mo ijay nagtugawam iti kalman nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. What? Katun mat, kat amom ka de, ti imbagbagam iti kalman, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. Adaya mo ibagbaga akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya? Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang? Ngam awan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod, isuasan akayat ni nanang ti mapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray syakmat na. Kasla ka naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni tatang. Saan tayo amaong uma amang idawdawat, asapay kumata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. Samay. Apay ka day. Sa ngaminin na naisar-sarong nito. Maya da jala kay Jo. Open na may papanitiara, Jo. Ay una, di ora man iibus na ti kwarta may sarabi ay. Basta adda ti kasako nang uminom. Ayos. O nga rin. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan na ungal. O nga rin. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amana. Ay na, di na kami ngamin maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek. Gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo. Mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami nga agur oray kan kwa na. Anya. Abe, di ka man agbalin analaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apay pinagsasawam dagiti gagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Apay abi, perfecto ka kade. Anya. Kaisuman, amin ataw. Adda ti maibagam ka na kwa na, anyakan. Ay natatang, isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti nalabas apa naging inom yo. Adula amin, manipot ita. Di yuman pakibibiyangan dagiti gagayam ko, what? Alangaro Tatang, makaamu kayo mat iti biyagyo. Ngem no agsakit kayo, gapo iti panagbarbartek yo. Siguradwan nyo nga rod, nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaysa man, nalaing kayo unay.
Panagrik na kayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang itibiyag mo. Yung mga amin. Di jak pakibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, may tanaranaan kayo, Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga kami na rumwarak manan. Ay, sumilagayam Tasan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tinubugrak. Iso ajak imal-alati uja tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adamo basit baro. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba itaw? Ha? Tagsango taman nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. Ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, hay, day takit kaya ko kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apik hindi na saan ngay baro. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na imas ti ara ka. Ay na, huwag nga raw, Tata. Naggaras niya. Bagtada kayo akasango ka na yun. At daki nga rin kay Nestoryak. Ay, kawan na, Tata. May sa boring ti panagbiyak no awan ti arak. Sana ya? Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo Huwan barok. Adda ti kwartak, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw kaninanalo siya mangyag iti arak kan pulutan tayaw. Kodak to pa'y kag nga da kayo manin dito yung aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki, di na yan Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa, taing kayo butin nagtrabaho. Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labna kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at aners. Ay, nabartag kan, Oscar. Di mon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aruna. Agawag kami malangan. Tan namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya da ita? Asino ti nurse nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nurse nga ibagbagamot. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ag gusto kang ka, nurse? Apay, Oscar.
nalipatam ka din dagiti panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo mat atinungpal gaputa pasig a konsumisyon ti papay mo kanyak. Kayat mo ka day taibagak day ta ka nagiti kagayimaw. Anya? Ay na, Oscar, kababain day tangaramid mau. Iso apang nga asim ko ma, tagbalbaliw ka mo tang. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan kumati parikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo. Modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mo't itibain gapo iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapo ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahi ta nalabos a pa nagbarbartak yot ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kung ibabain nyo pa ni nanang, gaputa ka na yun yung nga ibaga, nga isutin ang surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla niya kung may turan ti sakit ang marikrik na Ay, katanusan. Awan mo't maaramidak. Saan mo't amabalin asublatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya! Kati sumat. Anay ko! Agawid akinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya! Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rikrik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabas apa naging inom mo iti arak. Anya! Wan. Eh, Wan no? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison ti pagbalinin tayo adextrose mo. Tapno maagasan ka. Anya! Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabangibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang? Amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan nanang. Saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Kat awan ti parikot numabartek ni tatang. Gaputa kasinsin na mo't ti adda ijay. Ay, sabagay mo't kit di Una nang, mapantayo. Kat makaamumutin no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan mi nga ro tinagil istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65, apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
Anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si kalaang tinakitak nga agtawon iti 65, abinagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar, kababa inday ta, apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Tiawanan ba'y na pun siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidawt. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpungtutan na niya pun siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Na. Anya ayang amin ti pagungungtan nyo. No nga tamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo Pilato akabaong direk iti dagay jay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay ngar aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kit di mo to nagbidot kayo lang iti kasta ngay pagbagayo. Narigatan. Ay, susaya. Ay saan? Sana ka nagbidaw tanakaw. Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw. Paspasam, tagsarita ka man itinalapak. Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha? Di ka man kundi sa lodsod si Kapunsyaw. Amok ti ugalaym. Nalaay nga mangyakar iti muhon. Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang, saan ako mga ipadakay na ka? Amok nga inyakar mo ti muhon ije bangkag. Si kalang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay. Asino kumapingay? Aniya, ay saan nakaabos ta agsasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man naging diding awan amom. Nagawa na bain mo si Kapunsyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawata ang apon siyaw. Anak, ano ti bagbagana dayjay tatang? agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga iniyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adang ay papabasol naman. Hawan ng gano'n din ako. Hey, Makalawa sa sana ka na pan ije buangkag sa ita. Sakti umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. tadya Bakit Linda? Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa nakit maipapan iti dagdaga. Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no iso ti kaboundere ti daga. Talaga nga adu ti panluayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay wan anak ka. Kasaritak to daya abuket.
kayat ti kastangar aramiden dayjay alinda ken ka manong punsyo. Ay, sakban amo iti dayjay abukat. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano di muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar. Ay na, kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga rod ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abukat. Unay saan anayakar? Ibuga ng anayakar kano, sakit ang pagpabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yan ni Linda ya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tati makagapo. Ay wala gayam. Kita ang konsyang. Sapay iso ti kaboundariyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Ang mga no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulang. Nalaing kamay. Amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kung nagtumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mati boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mati pa nagkitak ti kunak. Apay ngayon. Si Goodmat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahogan iti ayan ti mohon tayaw. Ngam ita, kasla na'y denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanom kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputa sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Poncho. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti mohon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaitan ta. Anya? Nagalas talaga ti ugalim. Kinataom sa amatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, ano di mang mangag ko itay? Kaslada ka sinsinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti siyar tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana. Ngam saan amabalinday jay nga inaramid na. Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ha! Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti agoman ti daga nanang? Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti agoman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na.
kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Isu ako nak. Kasanungan tamot no isu ti agoman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Oho, kun nalala dayjay. Wagas na laang dagijay iti kinaagom na. Amumot ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay magkiti Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Inton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamit Husto kumanday taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kaber. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya tiyo asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Dahil tangiwat mo. Di ka man labid si Kaber. Ang mga nuadamakang ka. Anya ka mutag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti mo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki dahin. No saan mo pa'y laang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit din o si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko amapasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkore kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, punaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo maggayam, agom iti daga. Nagawan mo't tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasauma! Katpudnumat ngamen, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan nakngaw-awagan iti kasta? No demo kayat ngay kan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Again gain taon biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ka, nagsakit ti barokong ko, anak ka. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tsaka mo, nagsakit ti barokong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yung ti panakiap-apayo iti tatao gapulaang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulaang iti dayta. Anya. Kahit kasanon numatay kayo. Ti dagamit laang ti mangagom kada kayo. Una yan. Nakababay na pa kay istoryaan dayta, nanang. Ay, sumardeng ka man. Saan at tila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak.
Nanang, awan lang nga ro din di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag-high blood kayo. Gapu lang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Kasta aya. Isumutla ang ajak maranaan no mapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalay da. Anya? Anya nga tano, mapanyumot sa rungkaran, tatang. Ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanak man inton malam. Inakman mat sarong karan nga uray na agom. Amang ano at gamit yung tagur-uray kan kuana. Ay, anya lakit din ayat ti ago matao. Isumutla gayam asya anakan amaran ranaan amapuan ijebuang kag. Ada ka matagayam dito'y anak kaida. Ag malmalam man ang anak kaida ka. Ay, wan nga road pun siya. Ay, naibaglakit din tay may ka, tapno sa rungkaran na. Ay akatwan uray na agom ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masakit ka. Anya, Itatama sakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidagabutan ta agur uray ang mga gumakan ka. anya ka din dagita nga ibagbagam si kapun siya. Imay ka kaday tapno sa rungkaran na. Wano imay ka laang tapno insultun na. Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum itidaga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga, narigaten. Isu nga agbulbalew ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga ti akin daga. Anyan lakit din. Imbagam ka ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipak man iti sao asaan na amaliputan. Kat, imbag man no saan alasair tirik na iti imbagam. Akat adamot na nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamit akit di dagiti inbugak. Gaputapon numat. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap apa na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghayhaybladan na. Ti luko abukat. Anya? Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ija balay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita. Sigurado kayo itiday tananang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apasterkan numapan kayo di tabalayda. Ay, padasik lata ka di, anak ko. No saan nakapastrikan, akit anya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sa rongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay lata kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay matkit di Alang nga rod nanang, ing kayon bareng pasterkan na kayo di tabalayda.
siyak daytoy. Uray na agom ka iti daga, imayak latta tapno sarungkaran ka. Anya, Kat, kumusta nga iti an-annayam? Agpapigsakan, Linda. Saan mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laang mat, ah. Anya kalakit dit. Napigsa akon. Nasayaat ka din o kasta. Ang sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumamatan. Sardengam kumamatan ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag ket sika ti aguman na. Amoyo nanang, nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dengdengken ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan yo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagag-agom yo iti daga. Tani, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yan ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta nanang. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Iso dayjay ti BF mo, Trina? Wan, amo, uyaw manan. Dayta kinapintas mo. Dayjay matlagayam a delivery rider ti pakatanagan ti pusom. Ay, guwapo mat ani Dodds. Anya tinagan na? Dodds? Sipod no anagan na ah. Sanan, uyawom to manan. Dods no dods. Mano atawan nan a delivery rider. Nagngisit jetel-tel na. 5 years matan ah. Dayta ti pakiasawaam. Agpanunot ka mat Trina. Saan nakaamabihag dayta a tao? Patyan na! Hello? Anyati ko ng babes. Kunak, break tan. Ha? Ay, isan ko amang gunay babes. Mapanak kami nag-delivery ti parcel. I-text kulatan kan ka. Tulang. Umawag aktukan ka numalpas ko ti trabaho, babes. Ay saanan ta break tan. Bye! Oh, Dodong, nakadeliver kan? Nagsapan. Diakon kaya ti agbiagang ka. Nay, taapay. Nagluko kan. Apay nga ibagam ti kasta ka. Naghimas ti mga niti papaitang kanigado. Sa anak ngagang angaw ang kan. Talaga akayat kunti matay. Asos. Apay aya, pagkaskastaam. Smaryosin. Di ka man aglibya kasta. Nagwapo ka nga baro dyan. Agsangit ka kidin. Nagsagit gayam ti may break ti girlfriend na angkal. Imbreak na ka JGF mo. Uwan angkal. Sapay anniversary mi kumain dun Sabado. May kamano nga anniversary yaw. Makabulan angkal. Makabulan lang mga gayam. Sakitin kidin, dinagam mo. Love ko ngamin ni Trina. Dayta, jay kadwam amapan mang mangan iti fishball kin kwek-kwek. Uwan angkal. Sa mo anapintas. Napudaw laang mag.
Long hair, uncle. Iso ti kayat ko, long hair a babae. Di mo amaw, no pinurpor na itabuok na, kun kinuto. Agsang itaksan, uncle. Ay, sa pangasim abarok, saan dito? Makita na kadagiti pada ta delivery rider. Ijay kagsangit, datay awan makakitkita. Marurudak man. Awag nga awag ni Dudong. Saan mo asungsungbatan? Inidap ko ba din at cellphone ko? Tapno mauma. I-block ko san. Ay katwan talaga saan nakasardengan dayta? Kunak lang nga rod break kamin. Talaga love na kanya. Love ko magkit di basit, gaputa caring. Agat lingat mat. Wanan, adamat itsura na abaset. Jay iyam amukin ka. Sigurado ang magustuham. Anya tinagan na aya? Yam amo kayo. Saan ka madanagan? Lods, umay kamangan. Taan nalakalaang dato'y ginatang ko apapaitan kin igado di da karinderya. Awan ganas ko amangan, uncle. Di ka man. Umay kagideng, tani, napudot pa dato'y si Daum. Umay kan. Mapana kay boarding house ni Trina. Lah, kunak mo no imbrik na ka na kunam. Nasken nga glinawag kami. Apay akas jay. Nagbiit kami pa ilaan kat i-break na klatan. Idinto tawang mo ti basol ko kun ko ana. Dita ka, uncle. Barok! Mangan ka pa sayang dito'y papaitan kin ega daw. Dudong! Agsubli ka! Trina, agsarita ta ko ma. Apay nga may kapailaang. Imbreak ka lang nga rodan. Agtungtung ta ko maamot Asino day ta, honey? Agawid kan. Ay, apay, sino tayo tayo? Boyfriend ni Trina day to eh. Nagbiit nakmatan ngayon sukat. Idilaan kalman ngayon break nak. Ita, addan adagos ka sukat ko. Apay bro, ada problema? Saan na ka nakayat ni Trina? Iso nga day wamon. Saan kan nga agpakpakita pa'y kanya ka? Ni Sherwin ang ti BF ko. Ada bukod na negosyo. Ada kondo na kan ada BMW na. Iso dayta, nakaparking dita kalsada. Oh, Dudong, nakatunga nga ka man dita. Inta nagtrabaho. Jakon kaya tiag biyag uncle. Maria Josep, tumal na ka man. Nagadudita a babae. O may kagadain. Taray, aruman ng ti i-deliver tan. Jak kaya din tiag trabaho. Awanan serbi ti biyag ko. Nagado nga. Tumakdir ka kadiditan, ta makakuta ta ita. Sa amon to panunutin day ta ayat-ayat, numalpas ti trabaho mo. Ala, umaikan. Nakitak di post mo ija FB. Nagmayat man di restaurant nagdata niyo ka ni Sherwin. Siyempre, negosyante ko naman ti BF ko. Bagay kayo. Nabasam ka di comment ko ija post mo. Katwa na, in heart ko pa'y Gwapo ka napintas ka mat. Kas kayo la artista. Kalpasan anang restaurant kami, napan kami nagmall. Nagado ti ginatang na para kanyak. Oh, makita? Ag-thank you ka kanyak. Tainretok kan ka ni Sherwin. Thank you! Imbag ta-imbreak mo day jay a delivery rider a BF mo. Anya ngay matikabailan na pangidatan kan ka. Ijay igid-igid. Barbecue kun isaw laang ti kabailan na agatangan para kanya.
Itay ko pa'y la pindu-pindutin dahito yung doorbell dahito yung akundo. Ngam awan mo timang lokat itiri daw. Anda nga tatao dito yaya. Maminsan pa man. Oh. Nagsiksin a babae? Hello. Ay, ma'am, delivery. Midnight snack mo. Oh, nagbanglaw. Ay, thank you. Mabisinak at talagan. Tamadama ak nga go-workout. Ay, kasta ka di, ma'am. Uray lang ako minidday pa sige, ma'am. Mapana kon. Di bale, na-deliver ko mo di order mo. Okay, bye. Uray, di pa nagbay na. Nagseksi adanggan. Umay kan dudong, taginom ta. Aginom ta, angkal? Wen, kimatang akong itibir kin pulutan. Umay kan, tapag tungtungan taman ti sakit tinakam mo. Ay, sige man nga rod, angkal. Ag istorya taman ita. Maipapan iti kunam at GF mo anang i-breaking ka. Oh? Ipalagip mo man, angkal. Kakaisuna, dandaniak maka-move onan. Dahito iti bagaking kadulong. Saan ka nga agladingik? Tamakabirok kanto pa'y iti babae. Amas dakkel ti masangwanan na ngamday ta Trina. Ay, awanan, angkal. Ni Trina laang ti pinaka-special a babae para kanyak. Iso laang, angkal. Na. Tagsangitan. Saan mo abagay tagsangit? Di mo man virgin ti kinagwapong baro kay... Ay, nako. Agsakagay day. Sagay. Shot! Hello, lover boy. Hello, matkan ka? Daytoy ka din di order ko a pizza. Ay, iwan, iso day ta. Kunakon kat, si ka mananti ag-deliver. Mabalin ka din nga iyunag mo. Ay, iwan, ma'am. Okay, iparabaw mo di talamisaan. Ay, nagpintas matkan day ti kondo unit mo, ma'am. Mabalin ka di akaduan nakamangan iti day ta a pizza. Nagdakkel nga min unay kat. Amumatan, agmay saak lang ditoy. Agmay saka? Kunam? Ay, apay nga min ta extra large mati in order mo. Kan dua large as soft drinks? Para ka data. Anya? Para ka data adwa. Extra large pizza kan extra large drinks. Apay nga inraman, nak? Apingin raman ka? COD nga min. Cash on delivery? Crush on delivery. Ha? First time nakita ka, crush kan. Kaskan ka ti kayat ko iti may sa lalaki. Tall, dark, and handsome. Kasta ka di? O sige, agtugaw ka, tagam amuta. Lay tinagan ko. Si Kangay. Dodong. Dods for short? Dodong latan. Jack kayat ti short. Kayat ko at atidog. Anagan. Ay, salbak adudong. Tawang matay. Agalas gisang ni terabe. Ay. Madin sa dayto mapaspasama ka. Sapay aduti patpatayon da. Ay na, saan mo kumaa? Yan adayom. Kargaw no dadaki sa mapasamak iti dayja ka nakak.
Sabay siyak tinangawis ken kwa nagbalin na delivery rider. Ay, sos. Ano nga tan? Tan naka-off mo tan yung cellphone na. Oh, Trina, okay ka laan? Ang sangsangit ang laro din, damagang pay lang na okay Among ngay, wag dram-drama ka laang idi mawag ka. Broken hearted ako. Tsak maawatan jay text mo kanyak. Tabali-baliktad mat ngamin. Kasano ko broken hearted ka ako nam? Intarayan na kisalbag a Sherwin. Jay inretom kanyak scammer mat gayam. Ha? Kuna namat ang negosyante kan baknang. Awanan ti karga ti ATM ko. Anya? Digital lover boy scammer mat gayam. Anda kasta itan? Nagano ti GF na iti online? Kasano anamwam? Kachat ko dagiti sa nga pulo a GF na. Kan may sa ti kapadasan mi. Diyak mo akas tagayam day dya, Sherwin. Diyak mo, no maikamano maikapituak a GF na online. Nagadon? Uray la kumamot no si kati number 1. Naala na't cellphone ko. Inyutang na pa'y tinagan ko. Inana na pa'y ti amin akarga ti ATM ko. Sana bale, kaduan kay di police station. Agreklamo ta. Nakasakit gayam ti agpalin ang biktima. Biktima iti ayat kan biktima iti scammer. Ayanan nga di pulis ang mga sikaso kadata. Jakman amo, ada ngamin imbestigaran da di taunag ti station. Saan datan samot ang masango? Masango data. Aguray ka laang. Nas ka na may reklamo ta dayjay alalaki nga nang scam ken ka. Si kansama ni Trina. One shot. Amamunak? Si kajay GF ni Dodong. Aka nakak anang i-break ken kwa na. Ex-GF na. Awan kami. Apay nga adda kayo dito police station. Saan nga ron ang nagawad di ka nakak? Umay ko i-report. Tanay, 24 hours nga awan sika. Ay ala! Sika, apay nga adda ka dito eh. Ay, nabiktima iti scam. Tumal na ka man. Ay pudno mata. Intarayan na ka dayjay alalaki. Kalpasan ang maala na amin ang kwartam. Malagip ko lang aron amin nun. Uncle, adakon. Dodong, nagagapam. Ken, ha? Sino day ta, wow, sexy akadwam. Nilaki din kanakan. Naglaing kang agbiro kain. Nilay. Girlfriend ko, Uncle. Hello, Uncle. Naibaga dagiti kakadwa nga daka dito'y police station. Tapno i-report na kamising. Nagpatpat ngamin nga dak ijay kondo ni Lay, Uncle. Ay, kasano ngay day tatri na? Ada magaya mon GF ni Dudong ke apaw. Nagsiksijaw. Naimbag man, taadan adagos ti kasukat ko dita pusom, Dodge. Saan akas kanya? Nabiktima. Ala, congrats ka na kayo, adwa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.